ده من نزد تنهایی استاده. şu غیرمقلدلری که شون کن منطقه با ادعای حنفی خالص و bilmem biz selefi و falan و ده şunlar yönü gururlu من açıklap aydeyin. Şu غیرمقلدلر با ادعای selefiyet Müslüman doğan şunları kullun munkar ecma şular. Lakin şey Molla Esadullah Ekberi şey ödyadan cüzbetinde var ahim. Şu meseleni açıklap aydıptır ki şu neme tabığı derinin hakkında. İlerlerken sefreyi CEO heftinde avvalla onu okuyup verdim. Yine de mesele vazihrak olsun. Okuyup vereyim o da. Bah tamam cüret aytiyem. Meger ne inez ki Kur'an mi fermayet az Xudavand ve Resulüş peyravi کنید و آیات احادیث بیشماری در این زمینه وجود دارد که ذکر آنها گذشت مگر می شود رسول الله صلی الله علیه و سلم به تقلید یک مذهب امر کند این توهین به رسول الله است فلان است من yandan getirip ayet getirip falan edip Müslüman doğan ve de Kur'an bir de fakat Allah bilen peygamberin inine düşmeli mi yaptırır? Allah emrediptir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman getiren adamlar. Eti'ullah. Allah'ın aydanına varabılın. Ve eti'ur Resul. Peygamberin aydanına varabılın. Ve ulil emri minkum. Öz fukahalının aydanına varabılın. Hemçinin ki de Nisa ayı pencanotuna şimetlep geliyor. Ve yettebi gayre sebilil mu'minin. İmanlı adamdan gayrından şun adam ol cehennemi deyip ayettir. Ümmet-i İslam'ın fukahaları, mujtehidleri, usulüleri şu ayetten ecma'a sabit ettirler. Yani bana sana Allah Resul 4 dağdan iyiden düşmekliği hükmediyor. Allah'ın aydanına vara olmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmalı, fukahaların aydan olmalı ve ecma'a ümmet bilen olmalı. Ve şu Xudayın bendeleri kullen şu ayetyen kepini oraya. Fa Xuday bilen peygamber. Şun aşağıdan portip eten keppa o men zayne sabit deyin. Keşile ecma ümmeti Müslümanlar onu kabul edinler. Ondan sonra da ümmetin içinde kıyas var. Kur'an, Kitabullah, Sünnet-i Resulullah, ecma kıyas. Kıyasa da Xudayın bendeleri mümkün Müslüman da onun. Kıyas bir asli usul-i şer vakti ki Kur'an hadisen delil olmasa o berde bir mebna bilen bir mesele varken bir şey bir misal bir zaten delil getiriyorlar. Şu kıyası da müteessifane şula inkar ediliyor. O bir mezhepten taklid etmekten hakkında Müslüman da onun. Bir mezhebe öyle bolmaktan hakkında bizim ulemalarımız şu hakkında kitap yaptırlar. O şu kitapta ne kadar delail ediptirler, ne mi ediptirler? Bir mezhebe öyle bolmalı. ve bir mezhepten marahim çıkmalar ettirler. Hemşire Allame Abdullah Ali Leknevi rahmetullahi aleyh Şerh-i Müslim-i Tubut'unu getiriyor. Ber avam peyrovi jerfendişan vacib است. آنانی که برای هر مسئله ابواب مستقلی تدوین نمودن و مسائل هر باب را مستقل و از یکدیگر تنقیح نمودنیم قواعد استاده şu bir mezhebe durmaklığı ve 4 mezhepten çıkmatlığına emetiye قواعد açıklap ediptir. İbn-i Nüceym rahmetullahi aleyh muhalayettir ve ma halifel aimmetel erba fehuve muhalifun lil ecma. Her kimi kişi 4 mezhepten başka vardağdı gelip de oturacak bu da ecma ümmete kullemir tertat diye. Bu da şu hun teriye mi? Şu oturuyan da atmıyor hava. Oturuyan da adı. Tarava 20 kat dilenine bulan damarını deyip katı boruyu dedip Hanefi mezhepten kitabına badip şu an tek rekat edecek olmadan başlarına kadar kesbiyorlar. İnalekim İbn-i Humam rahmetullahi aleyh'tir. O da ediptir. Az önce ki tercümeni okuyup vereyim. از آنجایی که مذاهب اربعه کاملا با نظم و ترتیب مدون شدند و مسائلش هم مورد تقلید قرار گرفته و دیگر مذاهبی با این خصوصیت یافت نمی شود زیرا پیروان آنها منقرض گردیدند بر این اساس برخی از متأخرین تقلید غیر ائمه اربعه را منع نمودند و تقلید در مذاهب اربعه منحصر کردند و این دیدگانی صحیح است doğru şu deyiptir bir mezhep 4 mezhepten çıkmaklığa hiç kimin icazeti yok diye Molla Civen'in yerle bu da ediptir kad vakal icma ala innel إنما يجوز للأربع وكذا لا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفا لهم. Şu 4 mezhebe ne var? Şu 4 mezhepten çıkmalı. Şu 4 mezhebe var bolmalıktır Müslüman doğan. Ondan sonra Kadı Senallah Hanif etti bir tefsir mezheride tercüme okuyup vereyim. بعد از قرن سوم چهارم هجری اهل سنت و الجماعت در مسائل فروعی به 4 مذهب تقسیم شدند و مذهب پنجمی در مسائل فروعی باقی نماند. پس گویا اجماع گردید که هر قولی که مخالف این 4 مذهب باشه باطل است و فرمان الهی است کسی که راه جز راه مؤمنان در پیش گیرد تا که آیت قرآن اخیه و من یتبع غیر سبیل المؤمنین اجماع امتشون ثابت بولیه دیه نوله ما تولا الله ایدبتر کسی که راهی جز راه مؤمنان در پیش گیرد
نوله ما تولا، او را به همان جهتی که به دوزخ منتهی می شود و دوستش داشته است رهنمون گردانید. الله شونش جهنم آقاش ارکتکتیفتر. در که ابن حجر مکی رحمت الله علیه به شافعی مذهب اولو قولارنون بیلی فتح المبین فی شرح الاربعین نایتی اما فی زماننا فقال ائمتنا لا يجوز تقلید غیر الائمه الاربعه الشافعی و مالک و ابی حنیفه و احمد رضوان الله عنهم اجمعین. اما ائمه و مشایخ زمان ما گفتن علاوه از تقلید ائمه اربعه شافعی، مالکی و ابو حنیفه و احمد رضوان الله اجمعین تقلید دیگری بالکل جایز نیست. اون طورا جلالدین محلی بر جمع الجماع و النعیتیه ترجمه کنید بر عامی و غیر عامی که به درجه اجتهاد نرسیدن واجب است که تقلید یکی از مذاهب مجتهدین را بر خود التزام نماید. بر مذهب درمال، بر مذهب دیگر، dört mezhep müstensıkmalle, dört mezhepten bir mezhebe durmallıdır. Şarih Müslim Şeyh Muhyiddin Nebevi Allah mittir. Ama el-ictihad el-mutlaq faqalu ihteteme bil-a'imma el-arba' hatta awjabu taqlid wahid min haula ala al-umma ve naqala imam el-haramayn el-icma' alayh. Ulema mi فرمایند اجتهاد مطلق در ائمه اربعه خلاصه گردیده است. حتی تقلید یکی از این چهار امام را بر امت واجب نمودند. واجب لغیره هر kimse dört mezhepten hiç çıkma hakkı yok. باید بر مذهبشون içinden اختیار etmeli, بر مذهب را olmalı ve امام الحرمین بر تقلید ائمه اربعه اجماع را نقل نمودند. تورمتادا شیخ عبدالوهاب شارعی رحمت الله علیه ال کتابنا میزان الشریعت الکبرى دا bu da aytiye هنگامی که شخصی از سرورم علی خباز رحم الله درباره تقلید مذهب معین میپرسیدند که آیا واجب است یا خیر، ایشان پاسخ فرمود میدادند که بر تو تقلید از مذهب معین واجب است بر مذهبتن و تا زمانی که در کمال ولایت و نظر کشف شهود به درجه اجتهاد نایل نیامدی تا آن هنگام از دایره تقلید امام معین قدم بیرون نگذارد که مبادا گمراه شوی و تعامل مردم امروزی نیز بر این است. یعنی امت بالغ مسلمان دوان گرفتر شما اجماع ediptirler. Sonra Şeyh Ahmed Tentavi ne diye? Bu acayip edebiyattir o. Ey müminler niptir. Fealeykum ya ma'şeril müminin. Ey imanlı adamlar. Qaim durun bi ittiba'l firqatin naciye el musamma bi ehli sünne vel cema'a fe inne nusratallahi fi muvafaqatihim ve khullanihi ve sakhati ve maqti fi muhalefetihim ve hadi taifetun naciye kad ijtema'at el yevm fil medahibil erba'a. Şu dört mezhep hak humul hanefiyyun vel malikiyyun vel şafi'iyyun vel hanbeliyyun ومن كان خارجا من هذه المذاهب الأربعة her kim ki şu dört mezhepten çıktı şu zamanla في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار والأهل بدعتن o kullen naud billah hudayet hakkın cehennemi diyor kayıptır Müslüman doğan. O şuna meyleş başka ki kan akbalları kimin özelliğine oğlu onunla okuyup verdim. Bunda şıla bir mezhebe durmaklığın hakkında şundan kullen inkar var. Halin ki şey ehl-i cemaatta özelliğine kabul